iGcokama seliveze ngokusobala ukuthi ke lona alibangi lutho no BigZulu. Sawubona ubune ubla kufinye khona lo mboso njengamanje ukubingelela yena Mathindo waqoza intombi zomqamela amehla abanye baqamela imali thiwazi. Ngala ngathi ungabuza kula khona qala ngicathu wenze kulungile upress subscribe button share phinde comment khulula konke uma subscribe ayikho imali khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sikufakela video phambili engane zakwethu cha iGcokama seligile imanga laphana futhi ihleli linobufakazi obuseduze nokuphoxa nje abantu asebekhulumile njengoba belikade lithule isikhathi eside salibuyela nazo ke impendulo lapha nabe kade kuyizona ezifunwa abantu noma ke ngingasho ngithi liqala lathula Nkosi yami lathula la ku strategy elizowina ngaso kule nkinga ebelibhekene nayo cha lase lithola indlela yokuphunywa Nkosi yami njengoba ke lishuthe nayo BigZulu lapha kanti ke inkulumo yalo ebikade ipostiwe ezolo mangaqamanga ibikade ithe kodwa nganitshela ngathi mina impi umbhekene nami ngqondo ufuna ngathi kungahlangana izintshebe nezimpunga zodwa ningabafaka abantu besifazane ngoba lapho nizobhayiziseka niphele ngoba ngizonidlela ischeme seni sonke kunjani ke manje yo blood Snoop Dogg laselifaka lana ke ithombe njengoba lapha ke libe selilandelisa ngesithombe sakhe ke ungeze laphana lithi isithombe sakho uvula amehlo kakhulu uzama ukuzenza umthandeni ngenkani abantu bexoxa bethi phuma sifuna iParis kanti ke ila khona abesecacisa khona eseveza isithombe sakhe no BigZulu laphana wathi hey wemadoda wasethi #laphana iParis ngani zawe njengoba uyibona lana escreenini exhawulana no BigZulu noma ke bephoselana izandla ukukhomba ukuthi cha akonakele khona noma ukukhona into ekuthiwa yonakele kodwa kushuthi silungisiwe ngani zakwethu ngabe kinje uzizwa unjani mangabe iGcokama lepostele sithombe ngiyafisa nje uzuvo lwakho lapha kwi-comment section usho ukuthi cha wena ubusuphatheke kanjani phakathi kwengxabano yeGcokama no BigZulu noma ke uzizwa unjani njengamanje uma iGcokama liveza lokhu elikuvezayo ahlanga lapha kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe share phone comment ukhona konke uma subscribe ayikho khamba so senze ube wena oqala uthola notification uma sikufaka video phambili ungakhohlwa ukulike ivideo mlalo wami nivumele ngibambe le video ngivumele ngithi mina sohlangana ngevideo landela ngivumele ngikutshela ukuthi ngikuthanda kanjani mlalo wami ngibambe kwivideo landelayo danko